It's been more than a half century since astronauts journeyed to the moon. Gata chagalagi ngola kayin pugyo ba nam dawe kholar chimari taje dushu sawashi gozutabyu ngade Texas ki Houston lekune ari gayong kayin zingyong ki genzi Bill Nelson ki kayin pugyo be lashi sabe mina namthang tengu Apollo kayin lashi thang kayin lashi mina subatsu dunla dawel hamoam Artemis II sheba mingtabe kayin lashi kongki Christina Kogta Victor Glover Reed Wiseman Canada Miss Jeremy Hansen je modunado This is din mi kimsang ki rukashire Reed Wiseman ni Artemis II sheba mingtabe kayin lashi gondo ba yimbathang Christina Kogta Jeremy Hansen ni ni lashi chele ba yinsing Christina ne dawe kholar gyungkhen phyme lukyuna angthangbude chagyu yinsing Yan Jeremy Hansen ni Canada mise thang dushu tender gyokhen geji kayin purgyo ba angthangbu yimba thang kongi korla seta kapsune she chedu we choose to go back ngazo dawe kholar kyar tu dogyu tha thene sami mal dogyu thajo cheba yen ngazo leshi te nyam tu pege yu kayin sena thuram nishu zaji bar nasa am ari kayin zingyong ki geji nyamle ba da nyam tu jigden kham nyuship chege yu Victor Glover ni America choma ge namju khaloba yimba tha khongki ninchu ringi dawe kholar kora ge gyu leshi che tu tongju Orient sewe kayin phutu tongju yensing ngalo Artemis leshi thangbo go mazu be ngola ari lungjing khang ge chandi lela Victor Glover ki kholar gyu khe rani miri na ko ang thangbu chawani lukyu rangsing ge khogap sangbur ji yobre People keep asking me, is it meaningful Miri to na you? wo chugsu ngala khami ya da chene ngana shi chende yu la ba thezula shine mitsu ngala kherang la thöning du kam se ne thewa dong du yina ya changbu shena nge America chapsun chi yu nga choma gi leje shi tha ari gyong khayin zingyong gi leje shi kan yin nge America chapsun chi yu I represent America and little white kids, little Mexican kids, little Hispanic kids, little Miri ka gu chugu tha Mexican miri gi chugu Hispanic ge gebgen gi chugu Iran miri gi chugu chu ngaju khan chebala thona chi yore khayin sena dini jigden kham di chöndu zo shi yimbe gen gi yin se ba se kayin purgyo ba chupdang gi chane lugyu rangshin yimba ma se Artemis II leshir gyonggen chu gyangta kilometer saya chigla dushu chegyu choba chegi yoba teni dawe khola gene zamlin la chilo chechar yoba ten tapen do mirigi panala dushu ta ringsho di chagyu yenshin dushu chegyu cheshi ta gyangta ngoma khazu do thumin ta ngosu purudang we nimu cheni gyugen mangbo rale gyureje gyayong kayin putu zingyong ki jedu Gyayong kayin zingyong ki leshi mina ngotu ki zego jukdum chebe kabla Reed Wiseman ki legun dir leshi laktar la thuzo gorwa thang dosong ki kange teki yogyang mutyudu panang ki miyu chetor tongyu yengor jodu 3 words that we keep saying in this Artemis. ngansu Artemis lerim thola ngansu dugu yin sewe chikde yangse lagyo chame nyam to labro jikngi sum ngansu dugu yin Gyayong kayin putu zingyong ki nido nishu sabshi lo chinda chukji na Artemis leshi niba gozu tukyu rewa chege yoba thang nido nishu tsenga lo to la dawe kholar jorgyu cheshi yoba re. Ken Faraboy dambe ne zu pabyu da nyan lo shuken sunam yang zom yin.